Yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa yewe nkunda imbwa kandi ntinya imbwa. Yishe umuntu imbwa baramuhamba imbwa yewe nkunda imbwa kandi ntinya imbwa. Abakurambere bacu babimenye kare babonye imbwa n'inyamaswa y'akamaro bareyegereza bajya guhiga ikabafasha guhiga baba bajyanye. Akusaba mugabo ko muri vumbi ryakurenze rigira mu maso inkweto ikaba yahengamye yabaye nk'ikirugu cya Noheli. Ufite ikihe kibazo uri kujya? Shabireke wa muhungu nahere kuva mu gitondo kugeza neza isaha nshaka inzu nayishatse ndayishaka naho nashaka ariko nayibuze. Akusibi n'ibiki Abanyarwanda suko umuntu agira amahirwe atabyiteguye. Uri gushaka inzu? Yego. Yo gukodesha. Asaba mugabo afite amafaranga yo kugura inzu niyo gukodesha nyine. Ntibaza ariko nta kibazo. Ubu ngize amahirwe nawe ugize andi. Gute? Sura biki gipangu nturutsemo. Dufite inzu dukodesha kandi nta bapanga yifite. Tugiye kugenda tugishyura na ya mbere amezi ya mbere tuyanyishyura ariko mbere na mbere kambanze nkubwira ukuntu iyo nzu iteye. Ifite icyumba kimwe na salo. Urumva? Urabona iri no mu gipangu umutekano wayo urizewe. Usize wanitse imyenda ntago wagira ikibazo ngo barayiba. Urumva? Harimo umuriro n'amazi. Iteye ahantu hari akayaga. Iyo nzu wikuvuna wa munyarwanda ibyo byose uri kumbwira ni ibisanzwe nta nzitabigira. Ngiye nshaka kukubaza ibibazo byanjye kuri iyo nzu. Nta kibazo mbaza ndagusubiza. Harya hano ni? Aha turi? Yego. Turi mu biryogo. Icyambere muri iyo nzu abamo imbeba zingahe? Bo ntago ari nyinshi zirimo ntago zikaze. Harimo 3 z'imyenda. Harimo 2 z'impapuro. Harimo 4 z'inyama kandi nje nabwira ko utazigera uteka inyama. Urumva izenye ntacyo zaba zigutwaye. Nizo kwitembera mu nzu no mu byumba tu. Kandi izo zose ni izihirirwa zikanaharara. Ya ntago nabariye miziza ku minsi mikuru runaka nyine. Ariko ikiza kizo mbebo zirumvikana pe. Bikubwira ushatse waza ukahita uzubakira akazu kazo zazajya zigumamo ntago zazajya zigutera. Ngiye nubaka inzu y'imbeba narasaze nazikubise se zikagenda zose. Waretse urwenya wa munyarwanda imbeba iryina nasi yose kayimara nta n'igishishwa itaye wayiruka. Byo kuziruka nabyo bireke ahubwo mbaza ikibazo gikurikiyeho. Iyo nzu ibamo amabati angahe yapfumutse? 10. Iyo nzu ifite amabati angahe muri rusange? 10. Amabati yose yarapfumutse. Oroshya ariko ibyo ni bisanzwe ari inzu yo muri Kigali zitagira amabati yatose. Yego ariko pana amabati yose. Ubu muri ayaca tobotse v'imyenge n'aba minini. Sha iyo nzu yanyu. Inzu yo wigira ikibazo inzu nta kitwaye ahubwo tujye mu biciro. Amafaranga nangahe rero? Sharika nkubwira uri inyangamugoye nje nakwishimiye nkikubona. Ntago ndi bugwende nk'umuntu wanjye. Ni 2020. 2020 hoya ayo mafaranga ari menshi kuri iyo nzu. Ntago ari menshi yewe. Ni menshi yewe. Akose inzu y'icyumba na saro 2020 ni menshi mwagiye mureka kuba gutyo. 2020 ni menshi. Akose ibi nibiki? Abakene mwabaye gute ntago ari menshi amafaranga. Nyamara. Akose uri muratinda ntago ubona ko imvura igiye kugwa. Wanyishinze imvura itarayitwara. Nyumvira ka. Umure wigirwa. Inzu yakira komeye twinjire ubwire winyishira wana yibose. Amba inga. We unda inga. Andi inya inga. Ntimugapfe gufata ariko ushobora gufata kuri iyi nyinshi ukabona isi jyaza mwagiye mwinjira neza. Gusa nzajya ninjira nsohoke nakozeho. Ukorera iki ntabwo wagenda udakoze ku rugi. Mbanze nkubwire ikintu kuri iyi nzu yaba ibuye yaba itafari yaba icyuma yaba igiti kiri cyose uri gukora kiretse kijyaza kandi uravana ukinyishyura. Gusa inzira komeye itakomeza. Bari ntabwo tubisanzwe. Ibi ni ubwa mbere bibaye nyine tu. Ubundi inzira komeye twinjire huka. Ngaho twinjiye dupfe kurebamo imbere. Bosco wiruka. Uziko mbonye imbeba ingana nk'isake y'amezi 2. Nese nakubwiye ko hano b'imbeba iryina nasi yose igashira. Maze iribonye niyo ntoya muri zo. Gusa ibi ni ibiki Abanyarwanda?